swallow my pride. Now, guys. Pack your bags for the weekend. Oh God, get it. Baby, I know all I'm living for. I still think about, I still want you. I need you by my side. Die mense beweeg het vinnig, né? Ons in die Kaap, julle. Dis veilig. Hey. Yes. Somerset Road in 500 meters. Ek hoop net my kind is alright en sy werk het te veel op my ma se nerves. Die man was baie sad gisteraand. En ek het eers wel gisteraand gesê ek gaan, of gistermiddag het ek wel gesê ek gaan en my ma gaan daar by my plekkie slaap saam met haar. My ma vra nou seker wat is die mil op van die botteltjies en wat moet die man kry? Want sy moet Espelon kry. As ek nog nie voorheen al hier was, het ek nog nie geweet waar nie. Oh, are they gonna need my ID? Oh, ek het nie my ID nie. Hi, ach, he's so kind. Hi guys, I quickly want to check in. So ongelukkig kan ons nie nou incheckie. Check-in, hulle gesê kan hulle eers vanaf 1 doen. So ek dink ons gaan nou Clifton toe vinnig. Ek gaan nou kyk, wat is die tyd nou julle? to 11. Thank you. Sorry, my aandacht was afgeleid. Kim, ik zit nou in die video. Kim wil in mijn video's wees. Ik weet niet wat gaan we daar aan. Anyway, ik wacht nog voor mijn outfit. Als ik die niet kapen, ons moest er mensen kijken. Ons komt uit zon uit. Nou zitten ze hier in. Ja, mas lekker weer, maar zo right man, dat is nice. En Kim en Masi. Maserai. Hi. Kim en Masi, Kim wil nie gewys wees, so ek gaan maar nou boundaries respekteer. Kim en Masi, ek weet nie wat gaan hulle nou maak nie. Hulle gaan nou 'n bietjie toeriste wees hierso. Cape Town. In die Cape Town. Ja, sy sê sy soek 'n ryk oupa. Wag, wat? Kom ek doen 'n lekker outfit check. Sorry. Wag, ek wil 'n fit check doen. Maar Kim wil, ek het per ongeluk nou vir Kim ingesluit nou. Don't prove I'm right. Die weer gaan my hare mins. Anyway, ek wag vir die event organiser. Sy wil hier in die video hier sien. Ek wag nou eintlik in die parkering vir die dame om my klere te bring want die pakkie wat afgelewer moes word gister het nie by my uitgekom nie. En ek weet nie waar ek die outfit gaan aantrek. Gaan ek dit aantrek in die kar? Julle toe gaan ons nou wag saam met my, né? Ja. Die mense raak so, my hare is aan frizzy. Embarrassing.
Kijk hoe ik bij je event, jullie mijn haren was strijken, jullie mij gaan zien, hè. Kijk hoe ik nou. Curly haren. So embarrassing. Hi guys, my name is Naveen Vogt and we're here at the Meadow event hosted by Adidas Wildebaar. No. So pretty, Jade. I like your nails, girl. Ik denk ik ga dat krijgen. De seafood linguine mussels. Look at my curly hair, man. My curly. It's going home. I still like chili lemony. I would like it because of that. The chili lemony. Ik hou van iets acidic. So I'm like, yeah, I'm like, that's not 800 yards. So I was like, it's not that bad. I want to know. I don't know whether it's 100. I'm gonna try an oyster now, guys. I'm so excited for you. I was just going to say that. Whenever this happens, I'm like, yeah, guys, what's happening? I'm scared. Yeah. Fabulous. I don't know. I chew on mine. But you don't have to. I don't know. I don't know. But Adidas really allowed kind of You're just really scared of the people doing those what they don't have. Look at me. I'm going to be an official paddle girl. If I think about oysters, I think about you. That's fine. Yes, it's the same. That's why I'm like, En ons is terug by ons verblyf. Dik geëet, maar ons moet nou aancheck. Kim se nails was nou op. Hy dryf, nee Kim. Rook jou siggie, maatjie. Hier is 'n restaurant ook wat oop is. When you get to your units, you're going to find the door number with numbers on. You have to play going to reach them first. Can you spell your name for me, please? The side. Yes, we need to go now. We're tired. You guys are the worst friends. They just laughing at me. Eh? Nice. No, this is my cousin and this is my friend. Yes. Worst. I'm gonna remember that. Lekker gemaklik, meisie. Ons het so 'n rukkie terug ingecheck. Die moot van die bonnet is letterlik hier op my kop. Kim is in die stort. Kim wat jy gesien wil wees, sy is in die stort. En sy is in die kamer hierso. En dan it's me. Ek het die pakkie gekry by die event. Dis die kombuis. Ek kan nie glo ons gaan net een aand hier wees. Ek wens ons was langer, maar ek mis my baba. En dan die bedrywighede hier buite. Ek en Masie slaap, wie was Masie? Dink sy het ook nou gaan was voordat ons uitgaan vinnig. Kan julle sien? Ek kan net nie glo ons moet môreoggend weer vinnig 10 uur moet ons uit wees. Hy is obviously standard check-out time, maar ek wens net ons kon langer hier wees, but 2 aan is too much. Sien dit dat my babietjie ook siek is. Ek het letterlik geweet, die tyd gaan vlieg wat ons hier is. Die moot van die bonnet op my kop lyk verskriklik. Het julle gesien hoe my hare gemins het? Van toe ons uit Woester uit gery het en toe ek by die padelbaan was. Like, Cape Town, why do you do that to me? Ek moes letterlik my hare weer kom flat iron het. Mind you, I don't like using a flat iron. Nou is my hare plat. My hare het gemins. Maar kan julle hoor hoe bedrywig het is hier buite? Apparently was hier 'n rugby match aan by die stadion en daarom gaan dit so bedrywig. Maar ek glo omdat is ook omdat die mense gepy het.
You know? If 6 of y'all well, then 4 of you are really cheap. Cause only 2 of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Don't you take the money back to me anyway. Only coming back to Ja, we gaan months man. you. Met my pantoffeltjies. Ek gaan dit op die ano. Julle, ek moet die kappie op my kop hou because my hare mins nou al die hele dag. Ek het sommer my pyjamas klaar uitgesit. Smell so nice. Ek gaan gou my boots gaan kry in die kar. Hulle het dit nie gevat nie. Ek dink hulle het dit net gelos in die kar. So let me go get it quickly. Ek hoop nou net niemand steel my nie. I'm so scared. Ek het my kappie afhaal. Secure the goods. Cool. Is it cool? Cool? Oh, girl. What's your name? Can I get my grown man on one? Cause I see some ladies tonight that should be hanging with Jay-Z. Jay-Z. Excuse me, miss. What's your name? Can you come hang with me? Possibly. That's right. Can I take you out to... Okay, so dit is waarmee ek gaan. Ek het die hele dag die toppie aangehad, by the way. Dit is Factory en my broek is ook Factory. Obviously is dit te groot vir my, but wat is nie, ek is kort. So, and then I'm pairing it with these boots. Bond, ek weet wat. Fashion, girl, my fashion. My broek gaan definitief sleep op die grond, but kan 'n mens aan moet doen. Oh, I'm alone now, I am free, you say. Vandag se event was baie nice. Almal was super nice. Ek was baie gelukkig dat almal so vriendelik was, want ek het dit reeds vir almal gesê, ek het dit vir hulle genoem. Ek het nou al obviously baie goed gehoor en baie kere het mense nie altyd die beste experience as hulle na events toe gaan nie. Ek was baie lanklaas by 'n event because deesdae voel ek net dit is nie die moeite werd vir my om uit Woester uit te travel Kaap toe vir 'n eventie, but this one was really like work. En daarom het ek besluit om te gaan op die necklace opsit. Want hoekom nie? The more the merrier, girl. Bangle. Dan my ringe. Hey. Ik heb nog gebring, but I feel like this is going to be too heavy for my arm. I want to dance tonight. Need to fix my lippies. I wait each day. Oh, that we feel disappear where you are. You want me to. I need a lip oil. Die lipgloss is vir my 'n bietjie sticky, man. Julle vandag toe ry ek in die Kaap asof ek die Kaap ken, hoor. Ek is nogals baie trots op myself. En as ons klaar my sien. Let's go. Maak sien nou. Hi guys. Good things in yourself. See you later, sir. Julle die kos hier so ruik lekker, man. Ek kry actually so warm. I think it's this one.
Oh, waterfront. But it's apparently because of the rugby match. It was, but it's finished that one a long time. Who was playing today? I don't know, but it's 2 games today. There's a call coming. It's fine, you can just wait, it's fine. Ik kan nog slechter zien. Ja. Die man die er strijd erin. Hoe zal hij ontvoeren? Is die is niet ik en Maas. Wat er komt met neergehouden. Kijk eens maar in die economie van ons leef. Mijn nachtie. Dus moet je mijn Syrië aanzetten. Nee, ja. Moet ik springen? Ja. Maar mensen, het was net Australië. Nee. Ik weet niet allemaal zo niet. Because at the end of the day, dat is iemand zijn pijlen. Dat is niet lang. Maar nog steeds, ze moeten maar veiliger wees. Het hele live locations gestuurd. Ons moet het toch doen, hè? Want ik stuur nooit, maar ik ken niet hij niet. Maar ik moet het toch, want ons rijden nu hier met de rij. Ja, het kan dat ook wees, maar nog steeds, mensen maar net veiliger wees. En ik geloof, hij, verstaan hem. Hij zal begrip het voor wat ons Het is gewoon van hij, wat hij ook, hij meisje in de oerbaklang wordt mooi dik. As het? Ja. Ja, meisie, dus kom ik sê van Masie, nee, ons kan nie alleen gaan nie. En almal is nie so nie regtig waar, maar nie alle mense maar. Of was dit Bree Street? Wie ben ik op die eind gedaan? 2.5 years. It's hard to carry after dark. Try to blame for what we could have been, cause look at what we are. Your friends are scared to tell you you went too far. Funny that it's always been all about you from the start. I met someone who last night and we kicked it, and I'm going back there tonight. You know what's on my mind this time. Going back. You know what's on my mind. So Is julle ready om te gaan? Let's go. We must. Net een eindjie. And then we go. It's raining. Ons moet al die ligte afsit, julle. Waar vibreer dan nou iets? Iets vibreer. Hoef jy unboxing te doen, dit is net 'n gift. Iman sus film lagi, ano? Hier zit itu Anda. Trek. Es benou die, né? Okay. Sien julle as hot pilatesabo. So nou. Ja, op 'n Sondag nou. Huh? Maak hulle. Wie? Nee, ons is nou hier by ontvangs. Dis om uit te check. Let's go home. Ek is so bang. Ek sit van die video. En min weet sy 'n mens kan na refleksies sien nie so.
Ons het nou een Wimpy, nee. En ek is nou nie snaaks, maar hier is 'n gesin wat de rolls eet en hulle eie sap het. Ek jokie. Ja man. Die bedding is baie nice. Ek het dit op Superbalist se website gesien. En dit voel baie nice. En kyk die throw. Maar ek sien dit nou nie in die winkel nie. Ek hou van die handdoeke. En ek weet nie of dit beskikbaar is op Superbalist. Dis baie klere. Hoe cute is dit, man? Ek dink dis verseker. Super cute. Very nice. Cute, nee, maar jou voetjies gaan stink. I like this. Is it one size fits all, want het voel het pas in my kop. Jy gaan ook dit van my. Ek het nou besef, dit is 'n small. So ek gaan nou die medium aanpas. Want ek het 'n groot kop. Nou, dis is much beter. Weet ek het 'n groot kop. Ek wil iets vir die man ook vat, anders gaan sy my vra. Ek dink ek gaan nou dit vat, want sy hou van met my goed speel. Mommy, can I have your brush? Can I play with you? Moet ek dit vat of die? Nee. Dit is 'n nuwe mens.